agencies. Kikme kikpa bat kikna puli hanong ston. Kilaya kendu jing shibun na kadau kecing duna kikot. Hadian kecing penkela kikot puli da katanat puli putih. Buan na kidukan dekot hayau kem don kot shu. Kaba penlong kikme kikpa ban wan pai thali shiyeng. Kikme kikpa kibawan na kicakan nong kendong kila ujoru ba manla kapor baki leit syaki dukan dekot. Bantiat kikot na kabenta kikun jongki. Henry kinong di kiong ba kaduna palat kecing yo ikikon. Kinget ba katanat puli putih kaladap ban penbiang lut nadong syadong haswa ban penkelai kikot. Ban pentikna kecing samkot kababiang. Kenang ba kan nom kta kecing puli jongki kena skul. ES Marwen ibadai itrai jong kejaka dekot. Ila ong ba kecing duna kikot kadai nakadaw jong kecing bombiang karukom samkot kabalak takjur yaki kena bat kum juru yaki kme kikpa. Yo, ten do ne selong ro kolong kumtai. Banwan selong yo. Kadau. Ti nakalian jong kimi kipang ikentu. Bat ngi dakarpat juri kin hikai hati skul per ba haba ki kot kan don hayau te long kim de kin ban ai punishment ki khun ki kena skul haba ki kot kan don te na skul pade kila long kila strict ba de ban ra ki kot te na ikin yo eta ki kot te la kalong hak ni korkom na kale jongi ki mi pangi ngim so hab ban ai ka punishment ki khun